ang deng lapini labang so ang deng along pini ligi chapapon tempat cinghon APHLC President Aki hai sarjai gatha alam liai sitas alam masini labang so tok solong chapapon Kado. Sige cengsi pini labang so long yang tu ceng wai ponji kecethan cimu ponji bang ke PGR VGR lapen X autonomous kolam putak si pini sing wai ponji sila solam putak pini kagat pen sar itu makan tham mon ko lapen nantum la tok sunala nun antame nang ardun tame labang so PGR VGR alam putak lapen la X autonomous kolam autonomous district kolam Asik cengsi ni lisapan karju ponji mangkela hello je PGR VGR election jiapan high power committee sing nang kok ke kupia porlo lapen karbiang long pinangan atin da election claim lo dudu koloni lamkai jan apenda rongpang thir lambing group rongpang thir long ke election ke hona ke all political party phantahang he lapen all social organization phantahang he lapen high power committee ta sing se They no could be possible all political party pada hang dia lo all social organization pada hang dia lo pen high power committee sing nang kok sing nang ji kupia apa no salah putar kupia pasti putar nang kok lo Ki pudam nang kok pu ke ili tum ke nang kok pu pe hal tu sing nang kok lo council tum sin nang kok pu iso na bang ke council ke non ka ajak kong avelu pu ke pe klan lo ini Council ke autonomous kalilo la pot ajak kong avelu la si la council apart intang chot a high power committee si nangjik pula alam beda mange abino mala si schedule ateng le pula te autonomous council datang kok ke aru high power ta kike kaselam na iya kamel Itu constitution sih itu. constitution sige la constitution pula te ili tunge six schedule है la constitution na six schedule la long council अपन longle aputhak ke longle phelang aputhak ke jakong ps khang jang abinong ke six schedule ki bi la pen autonomous district lapen autonomous council ka selam atheta la longle tribal atom fan ke rai PGR fan si la so autonomous council ta bil lapen autonomous council aphan nang tum longle phelang aronta selam not pusi angdeng pike thom long pu et le angdeng pike thom sik sidul angdeng pike thom aladak pu et le amar la so longle aron non anda selam le diat lo non anda selam le diat lo lapen apramben karbiatum lapen inglong aradatum amit hang along le phelang aron abangke lage pharokriser kebra phokebra ke thomaning kan jakhong po chiklo inquiry siarni lage chicken cell at la dam council atu chicken cell at lo ang non ke Assam Land Revenue Regulation 1886 si endon lo lata ke endon ta lata Assam government si kape enbor I po ba amithang le council dum le ke endon kali non ilitum alang litum polo high power committee laga theglor alam lo alang litum council ke non ke high power kali lo kachikrom chepik lang dak lo alang litum high power kali lo Athemalang litum ajak kong anke Assam government pancis surrender la posinon ke high power ka lidiat autonomous kolam the avidiat lo ke di autonomous kolam the avidiat lo autonomous kolam the penapot si karbi anglong ade kikim karbi anglong ba karbi ade la karbi ade pugali tribal tu made tribal areas po adet kikim nagai karbi adet chakali tribal tum adet ku kikim la autonomous palam thipensi athema autonomous pulote lake
lo le silam nang ji an sita jat sita la PGR pedo nang ma pave nang ma PGR ki mi silam tunai ma aban kona lama ke do lai hoi ke claim ji anta la tum ame thang aja kong dulu la sinon kau high power committee ke claim ya apot ke a lo long ta tok ti Assam Land Revenue Regulation 1886 along ta eviction lo te high power committee silam nang ji puta hadak tok ti de high power ka silam ji ta aja ko ave abinong ke a council tun ta akam ave la lo thek pula lo ke thek posinon tha me silam ta barela hal da ke high power committee silam nang i pupe low power committee sita silam nang i puta pupe ada ke bueno ame thang atum la claim nang po executive committee do kok lo ke jong hele claim ji chingwai yi pasa executive committee long lo chingwai nang po ako executive committee ave pande ta do di pande nang tum la session do kok no special session hang der no allo high power allo ali special session hai council hai special session hang der no hadar le chingwai dut no nante jong si alang litum amethang CMEM dat ke hai hello pula tante alang litum chingwai dut no ab kopia bo si council ki bi lo lai hu chingwai ye fan si council ki bi lo ke kopia bo si executive committee ki bi lo executive committee ki bi lai hu chingwai ye fan si executive committee ki bi lo ke ante la ke thang da kali lo alam mang ke non council ajak ko ma be la pen hala muna chohan aphan ka ferel muna chong si hai la muna chohan aphan la liram no ha ke hai ta ka ferel la sinon ke high power committee pen pete muna chohan aphan ta thang da chuli hai helo pula hala high power committee along command ne nia munit bidun po la pula rakom ke ok dai son chu en po la pa rakom no chuma tha la si la ke kimi sak akam e kalilo lage council aja kong do we ke chepek klang lage thang pota li lage ilitum ke chia so tom phan Bihar pen ke wang atom phan la pen ke hala West Bengal Bangladesh pen ke wang atom phan ka phiri la thang pota li Asolam ko dari CM di Kudosa. Labang so PGR VGR long ke alang ke ninje do lang ke media thing lo si ninje. Da PGR VGR long ke Nepali do, Karbi do, Bengali do, lapen Dimasa do, Bihari do usikul. And then that ke tribal atum hansi paragraph 20 ke panong kilo ke di. Tribal atum la inglo masuk tumas ke panong pilo ke di. Ke panong people te la ke hala tum han ke la ke eviction la chalo Karbi te ko na lo jeda mela. Amina der lo ke ta ke inglo so der lo ke te. 6 do ke la lo ke. Alang lo. Te people alang li la bang solam ninje dat ke te. La akapre ke tum na do pulote 6 do la tenge paragraph 20 paragraph 1 paragraph 20 atenge alang litum akapre ka do puchini lor lo te alang li ke plung nang po gende No. ke plung nang po la ke plung ya pan si alang li pan CM ke bat lo gende Don ma alang le so se ninge churong. nang ke do tan do apot plung hai he putrong pude la po ke 6 do la CM ke man bom ya kam da vede lo Sa power se bedel. Power bedel lang. Then non di dalam kanan kar dicuci la ta eviction alam hai la ta itum kar ding log 6 dil area lo da railway department pen ke railway lane lo eviction ye fan notice yellow sita kar biang lo autonomous council atum hala da Bihar pen ke ba ke CSO la pen ha Bangladesh pen ke ba ke CSO to lang tum ha upitong putong alam kon eviction sita lo bang salam pun na oi la ta le lo ni sita hala Murigaon lo Murigaon district ag lo long ke railway line di do tuman ka parni si eviction lo oi ala Murigaon ke anta Murigaon district autonomous power ta ve hala sita ma eviction lo hala ta la Assam ALRR pen siga eviction lo hala ta harap high power committee sing high power committee ta sen siya ke aben aja autonomous power ta ve hala bang ke अब इतना बंग पी eviction bang दे claim that no law thing ALRR Assam Land Revenue Regulation pen siga claim lo sita pini da kar biang lo mang ke amena constitution do ko ko pian da pini an eviction ke mai hai he
athea manke autonomous ko ba aja kong the o ku si pubo alang li tu meja kong ke the gela karbia tum han transfer tap re la pen police pa pen ne pare la hen no alang li tu meja kong e do ke muna chu han phan hai he kapere res ye phan ke tane high power ke lang tu malek ke kala high power lang tu malek ke la pen no ni lina mi phana ka biji la bang so PGR VGR election dia I bolang tum lam cha ke chipi ke chiklojon pli pa de lo chiklojon pli pa et akita election dia phan mange election aprang pulolang tum law and order pen force ani det pulo sta non ke election jo delo ke non ke force ta dono gente dono jong sera madam BJP kachari atum jong si dar dispur di pu ha de la chedon thorlo usela tum pulo mati triple engine bukan mati triple engine berarti pola force na pidona det kene triple engine pola te alang li bisar alang li te isia engine lo ante hala Assam government te isia engine lo kan tadi ante hala tum pe pola nangra bonne te engine ng mong che san tu se roi tu rong tu lo ma ma de ladak engine pan ke hala tum ya engine pu mata te det lo ma ande hisap lakha bon pe det lo ma la lo lam ke triple engine ta kali det lo hala dispur ke dua engine lepen Delhi ke dua engine ke dah kan engine kuda lakha bon pe det lo se pini la mang aku kapre kang deng nam sunang sa ngasi ke than ling ta la high power committee ke diji pugai chuta arboretum long da kopia ciklo lo ne meeting ta du et lo ti la election of rang hai February 20 sa hala ta bhari high power lo ke la ta hala lo ke high power ke do nang ne meeting hai la ta do kam da ve se ta do det lo me di hana ta eviction nang ve ji pusi pu et lo la penalang li tum da eviction po pusi pu et lo non ke apo eviction nahi mana ni ma kacing ki thu nahi akam ja ve lo a lo si ke tok tak ang na par le non jong he le na high power le nang selam ta hala a lo long ke tok ko pi ma hala teng si claim nahi ken kapre claim dai ka lo hello high power lo se high power lo la pen high power ka velo la pen high power section 18 long si rule 18 section kali rule 18 long si pu lage notice tapi nang ni la tum han ke eviction ye pu mat eviction det nang i pu si pu le ada fort with pu si ada fort with pu si pu ke non ni nang ka bichhe ba me dusulan sa je non ili to fancy lam ka pachubai thap ta ho laso ex autonomous pu ke la ke MPF han ke ex autonomous pu ke kene velo MP vale ke tokali lage je Karbi Anglong ke autonomous district pusi tumhan ha parliament ta ke klan di itu mana chini ke autonomous district ke Assam Anglong konalo pulutan ke Karbi Anglong lapen di mahaso stam non man hala bangso autonomous district pa pride tip si ini bangke ST parliamentary constituency one level ke la bangke la ke ili tuma fasi ke thantapu kasi la bangso allo alam bang le ka ni lige than pom lati than pom lo autonomous amethang pen kachari alam theke laso amethang pen kachari alongri pu hello det asoki kim alam thelo la la so alam thelo det asoki kim alam thelo ange lage autonomous pulo ande la autonomous puhana so alam thejong se avedet te det asuga avedet lo kalang lo la hello det asoki kim alam thelo kente amen si private lo ke amen de pavedet lo nge nge det asoga lidet lo nge non nge karbiang lo ke karbiang lo mantu lo ne amenan tanon ke lat pakpo non ating non ke chini ating ke non ili tum ka pheri da ma bangela hello autonomous bange autonomous a council ta vele autonomous a district jom se avete a council ta ke duya kam vele no mati em da duya kam em ta vele cm ta vele ai a secretariat ta vele po
Kam ta dak le claim ye lilu. Hard school. Long le kam na me long le pata kam na me contract account na me agriculture account na me dak le claim nahi ye li lo hard school minister tum lang si tam na. HAD minister lo gali ke tam nahi ta. Ke tam nahi ta hala department kopia department or minister ma hala dak si tam na po. Ladak land and revenue polite hadak land and revenue minister lo ke tam na po. PWD account polite hadak PWD minister lo si tam na po. Hill area minister account awi tu det po. Autonomous avelo lagi. Hill area minister na avelo la sinonta hill area minister puta hill to mhange pichu the det tilo ke non mata non hills bhange pj ya non itunga kachini dam nahi bang la hello non autonomous council autonomous hills autonomous district ka vedet lo por autonomous council ka vedet po and then non ke doji ke district council na lage doji autonomous district council gali district council na ke doji lapen ke regional council doji lada autonomous regional council gali regional council po na ke doji lapen ke village council village council ta village committee ba village council ta lata autonomous village council bang ke lilo village council jong sido ponon ke an ke Ladakh election na papedukok ta the hala Assam non panchayat election ke dupo mati hala solong papedodun kok ta the da abange panchayat pupede po da bangi puji ke jila porishad puda pupelo da bange district council pusi puchak po alam the bange ingraji lo jila ke district lo council ke porishad lo na district council election lo ji niarong nang nianda la district council election ke hamren ta doji kapre ka district council hadakta niarong nang nilu lage kache hok nang ya lam ka lilu labange athima autonomous ka lilu labange panchayat lo labange la po na pangdai dun vok ko nasi kapangdai vok hi puta hala 125th amendment constitution amendment hala daksi ke tok dolo panchayat ben 6 schedule ke paching bar chit pu pusi pu paching bar et par pusi pu ingraji pen ke et par mane paching bar chit pu no mat ke village council ke panchayat ke da ka pon ho la ben autonomous council ya pani hadi kam tui di ha state adung lekai la pani mate di hala ante nono bangke hala autonomous district autonomous council bang nang suntuk po nang suntuk si dak panchayat along lo na chingbar dun po la puya la le panchayat le kar musically hala autonomous district bang sinangi sunji dak panchayat along we district council along hala autonomous district council upon non district council long nang suntuk po la da bang thanga jakong ta velo da bang ke do nei sita da ke hon ke ron hum pipe culvert ke ron footpath ka selam la pen ke musuri ke ron ke do ilang voka ke ron do ilang phakaso ke ron do ilang blanket ke ron lai do ilang la hen ke do ji an par ke contract ka ke thi ta ho son to war selam ye black top nahi ta ho wai hoi ka velo la ke tractor ke ron puta velo tractor ta bang hadak men sia dispute men sinang ron ji da ke tractor ra chorong dun da ke ron dia panggil people lo la da ke amuni panta kangwai ya panta people lo bang hadak men sinang wai ati non ta la si itung autonomous council ka pavia potsi hala direct recruitment act pu ga selam lo ke direct recruitment act hala da ka selam along laso a direct recruitment act ke asam adang isita aja kong dulu pusi hadak tok de abinong ke asam adang isita aja kong dulu
Seta six schedule area along re arlo ke ajak pom abit wadak tok na iya pon seta lo dak tok te dia ama non ke tok te dia ama itum pion sukidar junior assistant pinini kang vai account ta ajak kom abit dia lo dak ajak kom abit master kang vai ajak kom ta dar abit dia lo teacher kang vai ajak kom ta non hard dispersi in vai dia lo bang ala tu a commission ka prek bang state commission hadak du hala tum si invite dat dak ili tum council le thanga ja ko we dat la si la son si la ta isi apart autonomous power aja kom ke pon la ta apel silam nang ka bisa ang fan je iha tum polo la ili tum hanona kang nek choi do hai Kedam tang 2019 long 3 autonomous district se number dalo autonomous district ST parliamentary constituency pulo ke non 2024 long ke diphu pulo diphu ke laga so bina ko beke kar bienglam laga le kan kasi non lina le kanan ka ji pu bang ke la hello je labang so autonomous ujong award jong si avelo pulo tang te 62 avelo nili nang kita bene available lagi mane autonomous ke do iga schedule posi autonomous ke do gente lapen hala autonomous ave pen jong se ako 62 kawelo putang de to autonomous ke talong de long le no autonomous ke ro dia te autonomous ki koi schedule ro dia te autonomous ke talong le ona pe se par jar mi hada se ka kalan hada ke top do ko schedule ang ding ping ko ateng ben si autonomous state par jam ji ko da ke tok do sita nora bang ke ilituma fancy lam ka pa chobai apen atun ka thanta mislead pulok si tumhan pulok apen la mislead ki po tumhan bang ke chiklo jam thom jail beng ji ponta alangli siam tuliran monghan meeting long sining jail lo apen council foundation day ari sila bang solang kining jail la Tela pulutan te raratum han kupine threatening si dulu masa mangli labang solam eno so threatening ke lage ani sieta pulo lage 198 section pusi pule ho one ki ko 197 section pulo section 197 hala certain man si ne ki pula dar bange lage nili tum ningi erlo lage ave dage Ladawan 197 mati di 197 ke lagi imputations assertions prejudicial to national integration tu si puyo lagi CMEM chief minister dompan pulote puleda kuali lagi India adet kapi phuk alam tok det ningje det lote pu lagi RFG pula tu ke non dagle ke docot kali lo from IPC hota section 153 along si dulu lagi lapan ili tu akes nan ili tu ke phuk ke la no long itu PHLC itu ke phuk akes antala 153 197 ke tu lo lagi solam ngedi ngal kalang la sila kinep ji pu ke lagi hala kinep give ka to ba pange 198 long sidu 198 along section 198 long sidu public servant disobeying law with intent to cause injury to any person injury intent to cause injury pulotante umanne phan ne ponche amat hana ne beng dam thot amat alang li phan papi utha pare ne APHLC tum sinang ke toy utha upo upe janang bengi upo lai hu ke la ke injury la ke di la son ke claim tu la pen public servant public servant pulote la ke CM talo kalang lo la chief minister talo MLA MP talo CMEM MSC atum anta DCSP atum anta la ke public servant ang public servant atum si son akahin no claim pulotante alang litom pan nep nanji puyo pu nep si ji ning kan si jail beng nangi udah kato lapen fine da pinangi ini tumang ke pabde sela tung ke tap oh ini tum hangali ni tu ini tum nang li ne lige ini tu nge
public servant kali kali apran nili talo non e kali kali general ke non e general nili ke la si non APHLC along ke do to ane public servant kali ange 198 pen ka arrest me ke ilitum APHLC along ke do to hane na arrest nu ben kumanya opposition party le do lang to tala tum panda arrest nu ka arrest me ke government along kami claim do pan CM pan minister pan MLA MP SP DC MSC EM atuma pan ke la ke arrest me lo pen jail ta beng me lo lada ke tok do lagi na pen lo la sa ja khong ni do po pen na July si lo ke di pen lo la sa ja khong ke do po sila bang solam si ratum chini nangi pen ex autonomous alam non isilam lo munitum polo karabia pranta isilam kedang talam pen di program pudet proje lang pilihan dia beng aveda pemat asam gramin ponder lo ta ex pusipu pogete kalang lo kata ini tum kenelo matidi non dari tum la sonan deng sidang lo je karbiang long ke autonomous district kadilo ke general district Simanpu. General district lotang kita ke paragraph 20 takam melo, paragraph 2 sa paragraph 7 takam melo, 6 itu takam melo. Hala ponchayat da ponchayat ek lo mateng buko. Lo ke selam ni hala soteng silo selam po. Asin non aman ke nang han kinjut silam nang ran han ke than nang ke paklar ni man kala hello. Je non abang so a PGR VGR amendment Kopi posi eviction hema ke lake haladak kopi lo ke do akici aso tumhan pendak utor lo keci aso tumhan bang RSS bongo sila tum ke parai to ya pot sila ko eviction sedari na posini lagi nida labang solam nang kalang lo hala RSS bongo sina tum la pen Bihar pen gewan alang litu hala dan ke RSS tad ulo alang litum si la election da kape hai de mati di amasi alang litum aphan ke eviction hai heder lain alang thihek alang mangerat tum ga chini na ilana na pen alang litum han pe hai bok de la ke chia tum han de eviction hai heder la tu ke asinon ta klema heder hai si ke hai he chot ka ya det ta chi bivir det an si ta hedi la tu ke che kroy dun det ko la tum ma ke Sinong be bangke parti ko gelo idut sila mangili rada fan nami to bangso akine bangela nangi fan mangke dili pachini bangela hello je non la bangso a PGR VGR amendment CM tuliram rong hang fan bang RSS la pen bongo sena to distrib pinchong ingel alang ifansi hala kici estimale kether kale alang ifansi kether thulu alang la kali masa alang litum phan ther hap ther hit lo la kue ther hit ita job se pinian ni eviction a hedel lo se rat tum ta chini nangi je o kijut selamang cukup masuk PGR VGR jo si eviction nangji pulotang te rizulekji wala mangali la thuge hok lo la ke chupe na nije ver no athema kichi atum ke la national party tum hansi risi mason ke en la inglong arat tum han kapivir kia phan la si la national party along kachini ne pena job national party along ki dun akar bi ba tribe atum anta hala bongo sena RSS atum hansi ramdun thurong ditilo election pape hai ko hala tum kape hai kang tum amunit panji pape hai ko angela son hello hala keche tum han ke ramdun chuklang de amat ke ramdun lo hala tum ga ja kong nang ki thung ong lo mo phige la non ke ramdun tum phanta dong thu sik po mo phige tamsa ini bangga pora dulu la sinon pineng we bangge itu masar han bangso tok solo apor nang sipidun alam ke elang mana choro lo la penili rara han isi ke chiningi bangke la bangso PGR VGR fan jos election pa claim ji pulotang ten national
political party tumbe laki claim nun laki future putak itu som sita labang so PGR VGR ke national political party tumke laki claim lelu itu ke nam tang apoda itu som lo staban long tuhan arikok cekaman ala high command pu hala bang so high command atau arikok ceka joksi ala untuk election tak kira mai dalo Jones election claim itu tante regional political party itu pangtangte itu tante karbiang lo la PGR VGR cat kalilang hala ke CSO men kan kanjia hanata la regional political pemaja konganji national political aja kong do tike la PGR VGR cat kalilo electoral roll atau dolang la pen hala trading license ta ho land patta ta ho la pen doptilan la haya sa ki claim ji pulutan te regional political party bangke intang kring nangji itu ala bangsa intang kring la pulutan te election apor si itu ci somno nangji election apor election ci somno ladang ni sona pudun intung lah punasa la national party apan ke kroy dun pena job kai kita national party long ki dun ver pena job la national party tu adivasi tu apan ke lem det khanyang le asam long selem dal na asam long adivasi tu ke ong sugali la tu lak poket bagdo ro ko menit ke la tu yong si ametang a party du wasante alang litum si chief minister da mananji di kalang na ham hai kalang sir adivasi tum si chief minister da manji alang litum yong si ametang a party du la pe ametang a party bhansi alang litum chekroi du ne wasante alang litum si assam chief minister da manji setan non ke alang litum la adivasi tum national Congress BJP la tumalong dun berarti la pena job alang litum han la Congress BJP tum si lem berat la tum man ke amat arisim and that la tum han dong sit de lo hala amit thang ke chipi hai kia phan amit thang chief minister hala ke che tum amit thang ajakong chipi long ra chief minister ke manra adivasi tuan ke dong sit dia bansi adivasi tu mana jakong si enturong ramun turong le adivasi tu ramun turong non itu national hai non karbi tu dalam puluh national party naing ha Delhi ta national party loke that state ta national party ke itu nda karbi lo ta national party naing te national party si 72 years to da kachari kalang le kalau masa step pilo iklan theke ningkan proxy ke berani lo national party tu dah kacari step ini yang thang iklan theke dia adalah ko bulan ASDC hot bote kali regional party lah regional party sa ada si Kemal dun ko lo ludun chok national party lo gede bongosena ludun chok ada ludun chok lo alang national party atau mau bang ludun chok lo ludun chok pen pini yang thang iklan theke madun nan paje bohong gul de ma ane a regional political party ana pana bang sam mri ingen so tu emi ningjang je ningen so wali ning tu jang je tu emi keman ni lika SDC pan ke do ke ningarong pik lo ni mata kalah la si non SDC tum la son man det la kivita lata la bongosena tum sigi la osi la ning so dong he lata nasi lo lam chi nangji lo lam ke la ke tok bo ke lo autonomous jong se award jong se re pote la bang solo ka melu ko ke la ke rata chini lo ke section long ka IPC long pilo hadata 153 pusi bang to bok choji kali masa non data itu ta autonomous jong award jong se avelu putan de itu autonomous kali lo hala dake nang autonomous atak award ave prote kona lo ke tok do pusi bang na chu ke karbi no kona autonomous tok do nang khane tok do oke ha garo hills ke karjutang lo Indo tadi sia bang bongo sana muni tadi sia bang Mukherjee pun ne pilne IAS officer kona lo betok itu tribal tu man si vote joklong choji tribal tu man si election thur joklong yi pun na lo 60 long betok itu amara garo tu je thakon dekhe de ke thakon dek thik ke thik thi jet ke 60 ke reservation law ka lila ke constitution lagi tu hala dak ke tok telo sa tu dunia pol
lagi nitum si lagi jata klempu Allah tan nitum garo tum si klempu dake putha iti thakon nai pola thakon thek thek la so ningkat ke ba frang la ke plan ma hara otonomas ada aman nota bang amuni si pleng thuk ya tak kalang sa lalu ratum ke cinnangi ni betum APHLC tum ke aron alam thanji ahok alam thanji BJP long ke dor kan bitum sora rat han ka pachobaidam tapi rat afan ahok helam ke thanam tum klem kli na tum mangela bangso ke klep dan loksi nang li tum jakong si tolong la sili tum asar ke kai aron alam cinnangi aron alam pe nang theklo klo tam te muni ratum itu hanang kire duk tuji hak kijut ke aron long silang lipo kono section lo kono so paragraph lo kono so article lo ke tok khala silang ji la sila hai ka pachoba alam de la non kacari bom council tumta klem thap the danang ko la sila bangso klem thap the bangalam tumta ke klem la son ka hok elam ke klem ang tonang ko la si pinang we tok so ge to sa phanda la por spidum thega por nirang ibhame choro lo si pinang we tok so ge nitum lansi check lo pardon